Enam kelebihan nanti kita ngena multi-link suspension plus dual coil spring. Pertama, kita orang akan lebih selesa bila driving bak jalan nak rata, especially jalan berbatu, off-road ke laban, dual coil spring tu akan absorb hentakan. Okey. Kedua, lebih stabil bila kita orang agak cornering, especially cornering tajam ke, jalan sengit ke, laban multi-link suspension tu ia akan membantu tayarnya melekat bak jalan. Ketiga, cengkaman lebih better lagi. Nanti kita berada pada off-road. Nama hal laban multi-link suspension tu bila tayar sebelah kiri masuk lubang, tayar sebelah kanan agak boleh berpusing untuk membantu cengkaman. Keempat, kurang bumpering ataupun lantunan. Especially nanti kita ngena kereta yang ngena lift spring, bila belakang kosong, bila jalan berhentak ya gong gong. Tapi untuk multi-link suspension ia akan kurang hentakan. Sudah kita terus ke 5, ke 6, Nissan Navara salah satu penggunanya. Tapi nanti kita berminat konten-konten berketok, bantu aku like and share video tu dan jangan lupa add aku. Kelima, ia lebih selamat bila ngemai muatan. Laban multi-link suspension kita nemu ia bergerak berketok. Dan keenam, getaran kurang, bunyi pun kurang. Laban dual coil spring tu absorb hentakan.